I sljedeći takmičar je naš veliki presveti premijer Aleksandar Vučić. De ste obični smrtnici, kako ste? Evo dobro smo Vučiću, nego nam ti reci šta ćeš pjevati. Večeras ću vam otpjevati pjesmu jednog mog idola koja opisuje moj život. Zove se Muška kurva od Dragana Savića i pjevat ću bez muzike, to jest a kapela. Okej, veoma smo uzbuđeni da te čujemo Vučiću, izvoli. Nisam ti mala jauteha, muška sam kurva najveća, znam da me želiš, vidim to, vatrom se igraš ledenovom. Stop, prestani odmah. Prepoznali smo te, sada ti si onaj pederčić iz Vlade, ti nisi ni vrijedan nastupa na X Faktoru, mrš odavde. Ček, samo malo. Sad vas ja prepoznajem. O čemu ti to pričaš? Hajde muzikanti, ulazite, vrijeme je da silujemo uši žiriju. Prijavit ćemo te za masivno ubijstvo, kozo jedna, i silovat ćemo te jer si koza. Ja vas sve kolektivno silujem, aj zdravo.